Tala lava o le isi le nei vaenga o telefou. O le tala mua, o lea ua whaatonuina le whainga malo so whaatasi e niwsila, ia le mtanga luenga le soifua malo loina, ina ia whaia vave se suenga au ili, ile mata upu ua ngau ia ai whaamtalanga tō tino o ngase mai ala tu whaamaunga whaatekonolosi, ia e pūlea le kompani e ngoa o le Manage My Health. O le foi ua talo sanga ina ai le kompani le nei le whaamsinonga maurunga i Wellington mo se polo inga e tau fia ai le whaonga ina le ni tangata po ni kompani mani whaalapo tonga o whaamaunga nei a o whaia i aisa i ringa i lea whaafita uli. O nafi lea sa fsota i nei i le Manage My Health ia tangata ia na o lātou ngau ia whaamaunga nei mailem tanga luenga le soifua maloloina. Ma ua lātou fola ai, o le a whaasara lauwhala mo i tele, le tūsa o le whaase lau wafe o whaamtalanga ma whaamaunga, ia na lātou a vea whaangaoi, pe a whai e le tutongi nātu ia i lātou se vai ngātu pe i le so. Whaeli mai e le minstalo se fua maloloina, Simeon Brown, o se whaafita hauli o ngaonga le nei mata upu, mai o se tūlanga e le tāla whengai. Ele ngata ina to tele tangata o le tunu ua a fiai, ai o le tūlanga sili o na le manuia, ona o le maale ale o lātou whaamtalanga ma whaamaunga tō tino, ia ua i lima nei o tangata soli tū la whono, o lo o whaapongai i lea whaalewe lave. O le whaiai o le nei suenga o se fuafuanga, ua langolangoina e le pātia le leiba, whaapea le tuangai o le pāle mene, e manatu i lātou, o se la asanga tāla whengai, ona o le onga o le nei whaafita uli. Ua whaania mai e le tamaita isa avea mua mapare mio New Zealand o Helen Clark, e soli tū la whono le o se whainga na whaia le Palestine a Amerika o Donald Trump, e whaasanga i le atunu o Venezuela. E pei ona sila fia o le whainga le vai aso na tenei, lea na osa fo iai le military a Amerika le laumua o Venezuela, le ai o Caracas, ma pua ina ai ma ave se mai wha malosi ia le lisa ave ma Palestine o lea malo o Nicolas Maduro malona folitua, ona o le whaapunga whapea e a fia i la ua umai ni sori ngā tula whono i whataua inga o le vaila au ma fuala au whaasaina. Ua tau fia i nei se whanapui i le ai o New York, le li o Nicolas Maduro, mo le whaamoe o le atuna i ai luma o le whaamisinonga i le vai aso a sau. Whaalia mai Helen Clark i se taunoanga ma le wanes whaasera laua New Zealand i le asunga fua. O loo manino le vaenga luas fulma le whao le whaavai o malo au whaatasi, e le de tau i leisi malo, o na whaao ngalo na malo si whaafitavita whaasanga i se isi malo, ma e te tau na mana ia e leisi malo le tūlanga tūma oti o isi malo uma o le lalangi. O le asa le ana tu ina mai aile unua i whaalinga alo ia mai i le minstale vai whafo le malo ni sila wa wasa mana ia Winston Peters e tu sai o le nei mata upu le ana ia ta wai le matua whaano noa ma le popole o le malo ni sila ina ua tūla i mai le nei whaalewe lave. Ta wai e wawasa o loo mata i tuina pēr ma le totoa e le malo New Zealand i le mea o tupu i le malo Venezuela. O le whaanaunanga o loo iai New Zealand ina i tausisia i tu uma o le nei mata upu i le tūla whono whaale vāo malo. Na whaamawhaina fo i le minsta i le tū whaatasi leo le malo New Zealand ma tangata o Venezuela i la tau mawhainga mo se manuia ngā iluma e awala i pūlenga tāla whea ngai mani whainga malo sa o loto whaatemo karasi. Ta awai e Helen Clark o se la sanga ngā i luma ma le lelei i le saunanga le nei e le minstale vai whafo New Zealand. Talo ai ona o New Zealand e lau i loa i le tausisia pēa o le tūla whono whaale vāo malo. Whailo mai fo i le li professor ma tā upu tau le vāo malo i le University of Otago o Robert Patman o le nei ngai o inga a le militari a Amerika whaasanga i a Venezuela ua lui tau ina ai le tele o tenu o le laulangi au fi ai ma New Zealand ia e tari tonu
o le wāwhea loa i o mālo e le tau ona whaavai lungo tūlafono mai e inga whaale tūlafono. Ua whaia leo ia mōrianga e whaasanga i te tai na maua i le tono lana ato pāu le siri atu i le 20 kilo kalama o le aisa po o le vaila au whaasaina o le methamphetamine. Tolus tau sanga le matua o le nei maafine na tau fie le malaiwa ale le tele o au kilani leo sā. O le nei tai sa malanga mai se wa le sa sau mai le tunu o Singapore, mai ua mōlia nei o ia i lona au mai i le tono New Zealand, o le tusa ma le 2 i a kilo o le meth. O le sangafua lea na o nei o ia mo le teimi mumua i luma o le whaamsinonga wha ai tū malo i manukau. O le umia i stangata o le nei vaila au whaasaina i le tono New Zealand nei, e mawhai o na whare pui pui ai mo le o langa atoa pe a whai e wha mao nia. O lea o whaasa lau whaalawa i tele leo i lunga o whesota inga tele vavave, i ata ma whaamatalaga o tangata o loo masalomia i se misa tele i le Kei Road i Aukilani ina ua uma i ale aso Kirisimasi. E le ngata i lea o loo whaatalo sanga ina fo i leo le whesoso ni atu o le mamadu le tunu u i ala tau sa ilinga mo le fia maua o i tangata e fo linga mai i ata o ni Tala Vau Pasifika. O le nei misa tele na tupu ili waweao le aso 25 o te sema, mai na whaalia leo e silia i le toa 5 la whaai o tangata na a fia ai. Whaalia mai e le li sa tini leo ia Mark Greaves, e toa tolu tangata na manu nua ti ngā ina ai lea whaalawe lawe, mai o loo whaawau pea i aia la tau sueswenga. Toa tasil tangata lea ua ta fia ai nei leo, ai o lo fie maua leo i la tau e ona ata ia ua whaasara lawina nei i le talitununga e te tau lava o na iai seisi e na te sila fia lelei i la tau ia. O le numera leo e whesota i ana iai o le tasi o 5 e a po o le numera ho ile nei o le Crime Stoppers o le o valu o 555 tasi. O le vai aso nei a matai ngā ruenga i le toe fausia a toa lea o le sota ingo a wala i Melling, whapea i malela lau papa o lo so po i ai le waitafe te awaka i rangi i le ai o Lower Heart, mai te le ni suinga o fuafuina ai le pulenga a wala whela awa inga o le ai longa o nā awhiai i le tūlanga masani o wheo inga o tawale i lea vaenga o le ai. Ua whai loa mai e le waka kotahi mo le sila fia o le mamalu le tunu e whapea o le poana nei e amata ai o na tāpunia i a nisi o wala ina ia mawhai o na whaatino i a ngā luenga. O le awala i le Queen's Drive o la tāpunia i le valea o le Rutherford Street ma le High Street ai o le awala o le Farrison Street o le atapunia a mata mai i talane o le Marston Street e se ia o atu i le Blog Road a mata atu nei se ia o lava i le tausanga i lua afe luas huluma le iwa. Ai o le wala o le Blog Road wha pe ai ma le tu i matu o le car park i le Riverbank o le atapunia tu mau. E le ngata i lea ai o le ai i a po atapunia ai masalo po o le ono po o le vai aso ia le awala le Rutherford Street i le vao le awala le Melling Link ma le Queen's Drive ai va peni vaenga o le ala tele numele lua State Highway 2 i Melling o le atapuni ai le whaai unga o le masina le nei o Januari. O se whaasara launga mai le pulenga o awala o whela o inga na ta ua mai ai o le tapuni o ia awala uma ina ia mwhai o na whaatino ia ngā luenga i le fausia leo se no fuanga forward au nu i aino fuahafi i Melling whapea ma le toe whaaleleia atoa ai o whesota ingo o wala i lea vaenga o Lower Heart. Ua whaila mai e le ofisa o le tau, le Med Service, o le awha solo atu ina mawhanawhana ma vevela winga o le tau, mai o le awha soani tele lea e to ai ia mamatu lau whanua o vaenga i mātua New Zealand ia sai longa na whaina i ti munga mamafa malolonga i le whai unga le vai aso na te anei. O se vaenga tele le tūlangi i mātua New Zealand na a fia i ti munga
ma ia tūlanga wha le tono le tau le wha unga le vai aso o mawai. Ma hua lea ona o se vaenga lup tele o winga wha le tono le tau sa haa fia ai. Le ngata ina ma hua ai lo longa, ai sa wha pefo ina motu si ai le tise mo le tele o ainga. Wha le mai estasio le au vai tau si nia le met servers o le vai aso nei, o le ato e fo iai i tūlanga masani o le tau mawhana whana i o winga o le tau. O le awe vela ai, ma mawhana whana, e a mai o lo valo ia le o atu i le lua se fulu, ia o atu lau fo i le tolu se fulu degrees, ia le mau runga o le fua o le aiai le vevela i nisi vaenga o New Zealand. O le o ngā tonu le vai asa o lo valo i aiti munga e ono pa i se vaenga o le motu i saute, ai mo le nei vai asa o atoa, o le ate tau ona le leilava ma mawhana whana winga o le tau, mo se vaenga tele o le tunu. I nai tala mai le Pasifika, o le asa ngofua nafi le ana wha mautui nai, i a tūlanga tofi o le palemene, a moise o le whainga malo fau o tonga, i to whinga o min staro ka peneta fau, a e wha pena i fo i male to whinga o le fonga wtalai, wha pea le sui fo fonga wtalai. E to a se fulma le tasi min staro ka peneta e au fia i le palemia fau wa i nei o le tunu o Lord whakawhanua. O isi sui o le kapeneta tonga e au fiai i le rina vea taluai ma palemia o hua kawa mei liku si osi o valeni, a e whapea ma le sui whaipule tama i tai e totasi le ana malo mai le pano te tele tonga e sua whaia whane fituafe le ua vea ma mei stau le loto i whale mga luenga whai, a e whapea ma ta upu tauti nā ma tama i tai ma au telavou whapea ma ta alonga. O le atali o le tupu o loo iei nei, o pele nise tupu o toa urukalala, o loo au fia i fo i le ka peneta tonga e ui ina e le i filia mai o ia i le panota i a Novema. O le wha mai o le mano tonga e mawhai o na tō fia nisi min star se toa wha o le ka peneta mai tangata e le o ni whaipule filia. O le whongaftarai fau, ia Lord Vaya, ai o le siui whongaftalai o filifilia o leisi no pele o Lord Tui Haangana. O to whinga umonei e na o no pele po sui o le ai ngā tūpu e mawhai o na lātou umia. Ua whania e se sui si ni o le mtanga luenga o leo o le malo fiti e mo mi o ngā lue whaatasi le malo ma e ka le sia ai maise o pulenga o nuu i tua i le tautonga fitia o le whaafita uli o whala au mawaila au whaasaina le ua whaina te le ai le atunu o le Pasifika. O se fontanga au talavou i le ai o lautoka na whaali ai e le teita i le leo o usai e tonu ua maita wina le mtanga luenga le whaia leo por kalame whaata wai whala au whaasaina ma afianga i le soifuanga tangata e le malo whapea mai ka le sia manu uma i tu malo i tua ma o nei por kalame uma e le o mawhai o na tu whaata sia ina ia sanga wha malo si ai ma o ngā mo tangata uma e moise lava i le tau tau fio fia o le sasao wha awhi ai o le nei wha awhi tāuli i to tonu fiti. O le whaonga ina o fuala au mawaila au whaasaina i to tonu o le Pasifika wa iei nei i se tūlanga whaatupula ia ua olawa i te maiti e ta i se furu tau sanga le mātutua ua a fia ai. O se lipoti whaapito lava mō fiti la tau na ta ua ai le to tele o te maiti ua whaonga la tau te whaatau ina atu le whala au whaasaina ailenga te lea ua mauti no fo i le to tele o fo mai a toa ma tau si soi fua o loo la tau whaonga ina i a waila au whaasaina i le tonu o le nei e tunu. O le waila au o le meth po le aisa i tono fiti ua peia o le whaatawina o le suka le whaingo fia o na maua mai o se wha le tonu e mana umia le ngā rurua whaatasi ai o le malo mai ka le sia ai mai se o pūlenga o nuu mai tū malo i le tautonga fitia. E 5 miliona tāla le tau na whaatawina ai e se whale ainga e ngaosi ai le tau mawha fo le nei o le sushi i Tokyo i Japani ia se ia o le itu ainga o le bluefin tuna. O le whaatautu i le nei le maketi au tua i Tokyo i le asonga fuana nawhi na whaatawina ai ia le nei ia
o se matatia mawa ai le taule nei lima se lau se fulu miliona yen po tupe Japani tu sa le male lima te si male ono miliona tala New Zealand. O le kompania le tangata e whaingoina o le Tuna King le e pūlea fa le inga whaapitoa i le tau mawha o le sushi o Kiyoshi Kimura na la tu whaatawina li o le nei o le bluefin tuna e lua se lau whaase fulu tolu kilo le mamafa e whapea whaangota ina maua mai i o ngā sami i mātū o le atunu o le nei o Japani. I ta'alonga i soka o le A-League na tutusa le ta'alonga na po i Sydney ale au soka le kalapu a Aukilani ma le au le kalapu o le MacArthur e taitasi ai e tai o lo tu maupeo na tūlanga mua le au le nei Aukilani i le whaasolongo au o le ta'amirisanga. O se teimi mua fo i le nei o tutusa i se ta'alonga i le vāo au nei i lua la le o se atuai ma le au o MacArthur i le tūlanga tolu. O leisi ta'alonga so ai a le au le nei Aukilani a o iai Australia o le ata aloai ma le au o le Brisbane Roar i le asfora i le vaia so nei. I whai pelenga i le pānga ma mafa ua whailo mai le lina avea ma siam pini o le pānga ma mafa o le langi o Tyson Fury i alona whaongoe moe e toi foi i le maia i le tausanga le nei mo lana fusuanga mua taru na whaia ina o ia i le li o Alexander Usyk i a te se mau le ruafe luas fulfa. Whaasa lau le nei li ino na maro lori taia mai whai pelenga i na o whaia ina le la fusuanga lona lua ma Usyk. E pei ona si le fia o le fusuanga mua na malo ai Usyk i ai ma ave ai o ia ma siam pini o le langi. O le li nei o Tyson Fury mai peletania tolus fulfitu nei tausanga o le sui fua. E le i whaeloi na mai po aile na panga pe atoe a matau na whai pele o ia le tausaka nei e ui ina ua uma o na whaelo mai i le lui i a te ia a le li o Anthony Joshua le ana malo ai tarui nei o ia i a Jake Paul. O le whaeunga na o te la fau.